guys, welcome my channel Krishti vlog. Aji moi ete pitha banase khao. Hi guys, era naikole pitha gurior pani mix kori lisu. Ami kukarat banaisu aru ei keita hogol. Ami Cookert dia hoy. Nukai banaisu. Pore pole Cookert dia. Tasa ami kukarat dim. Ekda hogoise amak pitha. Aru eta hogol. Aru eta eya. Idu enoko futa kori loisu ami. Sa enoko plate thaki disu. Finally amar hoi gol aru duta man ase. Tasa ami gakhir aru sure kham. Idu aru eta phorala. Etia hitu garam hole wait koribo lagibo ami. Idu hoi goise aru eta bhailu laga laga. 1 minute ta hoi jai. 1 minute ta hoi jai itu bisa. Hi guys. Amar pitha hoi gol. Eida halasi bahut dekha ase. Pura garam hoy ase eida. Aru bonaha naikol aru pitha guriya banaisilo aru etu eta ase. Etu bahut garam. Ete moi khabalo raisu. Apnaloga বঢ়িয়া লাগিছে আইতা কিন্তু বেষ্ট বনাইছে দে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা